Bukan maksudku menyakitimu, namun tak mudah ku melupakan cerita panjang yang pernah ku lalui. Tolong yakinkan saja raguku. Banyak gaya lo bang. Udah turunin aja. Oh itu nggak jadi foto? Nggak foto, itu video bang. Oh, Oh ya. Itu video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Balik lagi di channel kami berdua bang. Ya. Saya dari Bang Eka. Oh, bang. Ya, taruh aja situ nanti apa? Ikram Nasma. Nanti ini yang keduanya kita Ya, mainkan kedua bang. kita main sini. Nah, berarti malam ini malam yang sangat spesial, malam yang di Lucky Strike bang ya. Lagi ada acara akustik gitu bang. Ya, satu tribe, satu laki. Iya, Apa? satu tribe. lucky tribe. Oh? Nggak tahu lah. Apa gitu? Satu tribe, lucky tribe. Abang endorse? Ya enggak lah. Enggak. Mana temu di endorse malah. Oke. Ya, kita di sini bukan undangan sih, cuman datang. Ya, gitu. Mau istilahnya mau ngeprank. Ya, ngeprank. Ya, kita mau ngeprank di sini. Tapi yang pranknya bukan kita. Karena kita suaranya fals, Bang. Ya, kita fals. Nggak pas suara kami. Ikram fals dan Ekal fals. Iwan fals, Bang. Itu one fals. Tapi one fals nggak fals. Nggak fals, tapi Iwan fals. Aman aja, mantap. One fals. Halo. Oke. Andra mana, Bang? Udah mana Andra? Mana? Andra. Andranya lari, dia emang ini dia. Nah. Ini dia tamu kita. Oke, namanya siapa? Kan udah disebutin Andra. Oh ya, tadi namanya. Andra and the Backbone. Andra and the Backbone, Bang. Andra backbone. Iya. Namanya Andra. Perkenalkan dulu namanya. Ya, siapa nama? Ya, nama aku Andra Anastasia. Kalian boleh panggil aku Andra. Panggil aja Andra apa? Andra. Andra aja. Andra aja. Oh, yang tadi itu nama panjangnya Andra Natasha. Andra Natasha. Panggilannya? Kayaknya berapa? Bang. Udah ada bebek, Bang. Udah ada bebek. Udah ada bebek. Ya. Oh, ya. Jadi Andra nih malam ini mau ngeprank ya. Ya. Ya, mau ngeprank, mau nyanyi. Gitu deh. Aku mau ngeprank orang-orang yang ada di situ lah pokoknya. Ya. Gitu aja. Kira gimana ngepranknya nih? Yang Udah pokoknya yang bisa. nggak usah banyak panjang yuk. Lanjut deh videonya. Sayang dia Bang baru ngomong. Ngomong. Oh ya, Ayo. ngomong lagi. Ngomong. Enggak, kayak mana orang tuh kena lah pas di prank nanti. Ya. Soal kita mau ngeprank apa? Kita lihat. Pokoknya gitu deh. Oke. Jalan aja. Dadah, Let's dadah, go. dadah. Oh ya, dadah. Oke. Dadah. Jangan lupa subscribe and like, komen juga dan share semua ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa. Kok lupa nggak bisa pulang kampung kalian? Bukan gitu Ya, caranya. gimana Bang? Itu udah subscribe bro. Ah. Jangan lupa juga follow Instagramnya. Andra NST strike bawah. Oke, let's go. Instagramnya. Udah Bang, udah itu aja, udah. Yuk, let's go. Ini udah hidup. Tes. Di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalin nama aku Andra. Aku mau bawakan 2 lagu. Jadi langsung aja ya. Ini. Apa?
Udah full. Jangan tanyakan perasaanku, jika kau pun tak bisa beralih dari masa lalu yang menghantuiku, karena sungguh ini tidak adil. Kan maksudku menyakitimu, namun tak mudah ku melupakan cerita panjang yang pernah ku lalui. Tolong yakinkan saja raguku, pergi saja engkau pergi dariku, biar ku bunuh perasaan untukmu. Meski berat melangkah hatiku, hanya tersirat terluka. Beri kisah kita sedikit waktu, semesta mengirim dirimu untukku. Kita adalah rasa yang tepat di waktu yang salah. Hidup memang sebuah pilihan, tapi
Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Andra. Lagi ya. Oke, satu lagi ya. You say you love me, I say you're crazy, we're nothing more than pray. You're not my lover, my life brother, I know you since we're the lights. Don't miss it out, take it that shit. Only gonna push me away, that's it. You say you love me, that make me crazy. Where you go? So don't go look at me without looking your eyes. You really ain't going away without a fight. You can be reason without telling people lie. I talked to 1, 2, 3, 4, 5, 6,000 times. I've been made it obvious. I've been made it clear. When we dispel it's obvious. If I am the ace, I've been made it obvious. I've been made it clear. When we dispel it's obvious. If I am the ace, if I am the calculation, you like this and my time is to the morning the right is starting. I'll be with her. Don't miss it out, suck it, that's it. Only gonna push me away, that's it. You said you love me, that made me crazy. So don't go look at you without looking your eyes. You really ain't going away without a fight. You can be reason without knowing people lie. I got to 1, 2, 3, 4, 5, 6,000 times. I've been made it obvious. I've been made it clear. When we dispel it's obvious. If I am the ace, I've been made it obvious. I've been made it clear. When we dispel it's obvious. If I am the ace, if I am the ace, oh, oh, oh. R-I-E-N-D-A's without fret. No, no, no. R-I-E-N-D-A's just friends. So don't go look at me without looking your eyes. You really ain't going away without a fight. You can be reason when I'm done when people lie. I talked to 1, 2, 3, 4, 5, 6,000 times. I've been made it obvious. I've been made it clear. When we dispel it's obvious. It's right and the end. I've been made it obvious. I've been made it clear. When we dispel it's obvious. It's right and the end. It's right and the end. Oh, eh, eh. Oh, na, na, eh, eh, eh. Terima kasih. Oke, itu dia tadi penampilan kita ya. Bang Ikram mana Bang Ikram? Mana ya? Mana Bang Orang Ikram? tuh sembunyi. Woi, segede ini nggak? Oh, Bang Ikram sini Bang. Sini Bang. Oke. Oke, sini Bang. Ah. Ketutup pula aku nih. Udah Bang, udah Bang. Udah, nanti tarik Bang. Udah. Jadi itulah penampilan kita malam ini Bang. Tapi seru tadi ya. Seru. Banyak yang ini. Seru Aku, karena Bang. apa nih? Karena Andranya lah. Andranya makin paten Bang. Andra emang paten nih Memang. mantap. ya Allah. Dibayar nggak Bang? Dibayar? Hah? Dibayar nggak? Nanti Nanti aja. Nanti. Gratis nasi goreng 1 bungkus Bang. Ya, hah? Nasi goreng 1 bungkus. Bosan sih goreng. Jadi apa ini Bang? Lah enak sih goreng. Jadi Ah, ayam geprek, ayam geprek. Lah enak yang geprek. Oh enggak ayam Sosis 5.000. ayam apa? Ayam pelakor, ayam pelakor. jahat ih. Jangan lah yang pelakor. Oh, gitu. Jangan yang Oke. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton di video kami ya. dan buat kalian juga yang baru mampir di channelnya kami ini jangan lupa subscribe. Apa Bang? Subscribe. Dan jangan lupa juga follow-nya Instagram. Andra NST Stra.
Oke. Dan buat kalian juga. Gimana bang? Kita makasih kali semua orang laki. Oh, ya bang. Karena bang. Karena kan laki ini kan dia. Ayah, tapi aku jujur bang, jujur bang. Ya, enggak gini bang, aku Ya, jujur ya, bang. gimana? Aku baru malam ini aku masuk laki nih bang. Ya. Ya, Aku dari tahun cuma lalu. lewat-lewat aja bang. Dengar suaranya musik Kenapa semua kalian bang. masuk sini? Pening malah gua. Baru juga. Baru malam Baru ini kan? ya? Iya. Jadi kita, Dari tahun lalu nggak datang juga? Oh ya. ya, itulah bang. Pokoknya gitu dari videonya. Makasih ya. Oke, makasih juga buat kalian. Ya, kalian yang udah bantu di channel kami. Jangan lupa apa tadi? Nonton. Jangan lupa nonton. Dadah. Terima kasih juga. Ya, ya, oke. Wendy